The rock-hewn churches of Lalibela are a group of 11 medieval, monolithic churches in Lalibela, Ethiopia, carved entirely from solid rock, built in the late 12th to early 13th century. During the reign of King Lalibela, these churches were intended to create a new Jerusalem for Ethiopian Christians. The most famous of these is Bet Georgis, known for its cross-shaped design. These churches are still active places of worship and are recognized as a UNESCO World Heritage Site for their architectural and religious significance. መድኃኔዓለም ስራ ብዙ ቸርነት ፍቅር ብዙ የኔ ጌታ ስራ ብዙ መድኃኔዓለም ስራ ብዙ ቸርነት ፍቅር ብዙ የኔ ጌታ ስራ ብዙ አእዋፉ አናብርቱ ተሰብስበው በማለዳ ከእንቅልፋቸው ተቀስቅሰው ይጮሃሉ ወደ ሰማይ ያዜማሉ። ስራ ብዙ የኛ ጌታ መስክር ሊሉ ስራ ብዙ መድኃኔዓለም ስራ ብዙ ቸርነት ፍቅር ብዙ የኔ ጌታ ስራ ብዙ የፍጥረት ምስጋናቸው ወደ ሰማይ እየወጣ በረከትን ፍቅርን ስቦ እያመጣ ስንባረክ በቸርነት ስንጎበኝ ስራ ብዙ መድኃኔዓለም እልሃለሁኝ ስራ ብዙ መድኃኔዓለም ስራ ብዙ ቸርነት ፍቅር ብዙ የኔ ጌታ ስራ ብዙ